tanggal 3 September 2015. Insya Allah anak akan menikahi laki-laki pilihan Allah bernama Ina Muhammadiyah dan untuk bapak dan mama. Semoga seluruh proses ini dibantu kami memberikan kemudahan dan kelancaran, dan semoga kami dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anda dengan putri saya Nur Aziza Inaya Mustamir dengan mahar 1 ringgit emas dan 88 real serta seperangkat alat sholat tunai karena saya terima nikahnya Nur Aziza Inaya binti Haji Mustamir Arif dengan mahar 2 ringgit emas, 88 real dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Another day without your smile. Another day just passes by. But now I know how much it means for you to stay right here with me. The time we spend apart will make Happy wedding untuk Ina dan Wahyudi. Semoga langgeng dan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Kami dari Bangsul Selbar Angkatan 2015 mengucapkan Happy Wedding. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. A 1,000 miles between us now. It causes me to wonder how our love tonight remains so strong. It makes our wrists right all along. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna grow old with you. Selamat untuk Ina dan Yudi, selamat menempuh hidup baru. Jos genjot. I wanna be alone.